Iyan ko kasalanan ko. Moni bebechuan dola itong sara tangkaping awang tangko prasana chay coach. Kay poni ko naraso kon pompeyo ay sumasagaran wow tangko pranasanan kan wow nakalagay nanala o nan ganyan ka. Ay wow ang kapnawang pompe bechuan wow kakaryang kapnawang pompe. Speaker ng legislature so kopon labalab o labalabakan ng bayan momoso siya ko government. O ay sumarwaw ang chonweng sa. Yes, someone met siya Rongen Rahnwet ko ngay ready chowen mababatuan bakitarong watch. Sang church o kawitan of singkat nawang pompe o pompe COVID-19 emergency task force o sawas malati sa U.S. Interior's Office of Insular Affairs, so I Government ng Pompe Pachuan Ewan, FSM Telecommunications Corporation, FSMTC, Pompe Utilities Corporation, PUC, FSM Social Security Administration, o Pompe Public Broadcasting Corporation, PCCH, ang project ng digital billboard tatuksaw ang kapesero matang kokota pon sa kareki takalele kuchon wen tombe yusa iran pakay kan rong kan kawit kan o ira kapakan mapitada kabinsade tasoma on COVID-19 nan wen tombe carbon digital billboard which ye and yamen kapese ong chon wen tombe yusa Karasang kakmaang tapachuan update tapakay karas mapit COVID-19 men kawit tapachuman karas maptata COVID-19 men wacha tatang kamen parere kun omyong o sang karas makampatpachodan ang pakay news tarong kanan ng sabon machay PCCH radio station YouTube channel o Facebook live kan ye mababiyang pachodan ang tuksong kapesawat. Open yang aki men kabe se cheka. Tuan masan sale update karas mata paratanan report watch ye me watch me fiswo taka san salawin monway peko. Report datuk song kabe sa watch kasan diar ang kokota mon absent FSM Social Security Administration Pompe branch. Me patcho penpelian Ambrose gas station nan Colonia. Ang sawat kokota basa ng tatakan tuk sawat patpachochen ni kayon face that kayon rayang tataw. Karyang rayang tatakan tuk sawat apang chattamon. O nang karyang tatakwat yei asaw me billboard watch bang kakayang kokota o sa makasantiyan. Mon absent FSM Social Security Administration Pompe branch. Billboard watch man ilap pichisu o chelap pichisa kriya o yesangan billboard watch memeway kung katanti outdoor digital billboard that took so loud and kabisa magpacho doon ang labakan. Pompe Public Broadcasting Corporation magpacho ang kaping o church kawi o sawas kang sang obsukat nawin Pompe obsu speaker and legislature kaysa Pompe COVID-19 Emergency Task Force, Department of Transportation and Infrastructure, Department of Tax and Administration, Department of Public Safety, Department of Land, Environmental Protection Agency, FSM Telecommunications Corporation, FSMTC, Pompe Utilities Corporation, PUC, FSM Social Security Administration, Dermata o Office Tabalicheka. Ye PUC mabang pachuan sa hospital yan po ang sauce kamkamang report watch. FSMTC mabang pachuan sa hospital internet connection. PCCH radio station ang berkak pachuan tayo ang pakay kawin news rongkan o update karasan sa mga COVID-19 o men kabese cheka ng Pompe. O sa karos makoneng kasansarata o wento ko.
Kaping lab ang balikan koros na sa hospital upon temperature watch. Ilan kaway to pagpag ang chonway sa metukson tatapos makasampal o chailan kachisawas penong upon kakwari. Pagpag yawi ang chonway sa ang kupur kalangan o der kachila tapacholan man wasan tatak wiyawi pwede tukso kapag nauya tatak wasa. Irap section ko choro chika ng tama sansaler apa kasansara tamur ang some katopen tukso wat pang insakla. Yay match out of the sabar na Rongen Rahnwet kalangan o kasilid